برنسيبا حفظة باواري بداوي لما جو ام گومان دکن دوی ام همی دلیلین گو خوده دانه ما جبورا وکرنا پلانا خو یا رزگاریه بحسبینن. لومنیتن گوه دمه دهاتن شویزاندن. او ده همای گومان را درباز دبون و دکافن بین باندورا نیینی یا کسین گلدورا خواه مزگینی عیسی مسیح رد کرن. بشا الور به پیون پر خورد دست پیده که. دوار ایمان داشی باوری بتشتین گوته هیوی کرن و تا قضیه تشتین گناین دیتنه. نویسکار پشتیوه که بردوام دکه و بحثا دوشش کسایتن آهیدا کفن دکه گو به ایمانه که دودمار و دودمار جیانه. وارن امزو جه کاراکترین عبرانی 11:5 را درباز ببن ام دخوینن به باوریه هینو هات و گوهشتن داگو ام مرن نبینه آیت 7 ام دخوینن به باوریه نوح دماغو او جویره هاته اشکره کرن تشتین گوه نهات ندیتن ترسیا لو مجبو خلاصیا مالا خواه صندوقک چکر آیت 8 به باوری ابراهیم گاوا گازی کر گوه داوی گوهر وی جیه گوهکوی میراس بگرتا. جمار 11 به باوری سرای بخواه جشیانا گو نفشه چه بکه جمار 20 به باوری اسحاق یعقوب و ایساو پیروز کر جمار 21 به باوری یعقوب دمرن خدا هر کرن یوسف پیروز کر. جمار 31 به باوری رخابه فاحشه به کس نگهدار را هلاک نبو. چاوا گومن جاسوس ده آشتیه دا قبول کر افتانه چند کسایتین گو نویسکار لور بحث کریه اون. و پشتی وی نویسکاری وی مناکن دن لیزیده کرن از دکارم چه ببیجم. جبرگو وقت من کما گو از بحثا جدعون و باراک و شمشون و یفتاح و داوید و ساموئیل و پیغمبران بکم ین گو بباوری پادشاهیان بندست کرن رازداریه کرن سوز گرتن دوی شیران گرتن هزا شیران خود کرن آگرش ده شور خلاص بون جا قلسیه ده ترسیان ده شر ده بهیز بون وان ارتشن خریبان ده برن نویسکار جا عبرانیین را دو گوت گو باوری گرینگ و پر جودایه خوده حرمت ده باوری ما. تشتک هیا گو دوی املور بالدار بن مروف هنه گو باوری دناف باوری دا وکی باوری هند بن دواتایا گو دوی ام باور بکن و خلاص ببن و اوه جیهان بوگهرینه میناکی رامانا هزار مینا ارینی و دبیگو اف د استاب سیلوکوژیک د تشتکی گرینگه گو رامینا ارینی دکاره وی باش باندور بکه. لی اف جباوریا گو نویسکار دخواست جودایه. نویسکار دخوازه بخوده باور بکه. باوریا به عیسی مسیح باوریا به گوتنا وی ایمان دلیل و دلیل هنه و باوریا وی دلیله. جبوویه که ام د عبرانی بشاد 2 آیت 3 2 1 دبینن او چاوا دکارن خلاص ببن گو ام خلاصیا وسا مزن پاشگه بکن. خدان دست بکر و پیوی و پاش او جمرا پشتراس کر ین گو او بهستن. گاوا عیسی مسیح هاد و دنیای شاندیان دید گو او کرامتان دکه و شاهدین و یکی بون. لور گرینگا گو ام وگرن سر پرنسیپا هجمار سسی جبرگو اف پرنسیپ را وکرنک برفره هیا جبرگو باوریا ما نتنی باوریا به باوری به صدم و دلیله. میناکی را وکرنا پیکانینا پیغمبرتین عجیب هیا و اویک نگن گاز بو گو به تصادفی چه ببه. اولی کلینک هزدار و گرینگه پیغمبرین وی پیغمبرتی دکرن کارمار راستیان اشکره دکه لیوان جی پیشبینی دکر گود بشاروش دا چه ببه بسدان که هانیت هاتن جه و او دلیل رزگاریا مزنه او نه باوریش بو باوری و رزگاریه او باوری بخدا نگو خواه ده عیسی مسیح دا دشاندیان دا و ده گلک دشتندن دا به طیبتی ده انجیل دا اشکره کر وارن امزو بالا خواه بدن سرکتبا پیروز بخوا باوری ما به مزگینی نه تنه باوریه نه تنه لهوای د آخفن کسین گو بتشن گو تدلیل تنه باور دکن هنه تنه فکر و تگینن گو دلیلن دیروکی و ازمونی تنه لی او جی پی باورن تنه باوری و اگر ام اثبات انجیل فهم بکن جبو ما وک باورمندان نروشه
وەکمیناک خودێژ هەلبژارد گۆگوتنên xwe di 66 pirtûkan da li serdestên bêtirî çêl nivîskaran di hemaya 1500 salan di tomar bike. İncîl ji pîraniya belgeyên dîrokî pêbawerîtir e. Ma ji bo vê yekê delîlek heye, werin em ramenek diyarker bibînin. Mînakî şêrên giranbûna guhêla Qeyser ve hatine tomarkirin. Pir hindik dîrokzan li ser قەیدا دیرۆکی یا قەیسەر یا شێرên galî yên got di navbera salên 58 û 44 berî zayînê da qewîmîn. Dipirsin her çend me tenê 10 nesxuyên wan hene û dîroka wan bi qasî 1000 sal piştî boyêrina qewîmî ye. Ti kes ji vê yekê guman dike. Werin em vê bi peymana nû re bidin berhev. Bervajî vê herî kêm 5664 destnivîsarên me hene got hemiyan beşên peymana nû bi Yûnanî dihewîne û di sed sala duyemîn a kitêba pîroz da hatine nivîsandin. An got piştî sed tenê 150 sal ji rûdana bûyerên İncîlê re ne 1000 sal lê tenê 150 sal bi hezaran belkî. Bawerkirina belkeş têne yek ji gelek mînakên dîrokiyê, baweriya me ne baweriyê bêdelîl li ser İncîlê ye. Pirsek ji bo hîzîkirin û spandinê. Gelo ev gavên got em dikarin bavêjin gava got em bibînin got mirov hemî delîlên got kermal ji bo îsbatkirina rizgariya xwe ya mezin dane paşguh dikin. Gelo evin divê em delîlên dîrokî parve bikin. Divê em pexembertiyên got hatine cih û got alîkariya îsbatkirina razdariyê mizgînê dikin parve bikin û em agahiyên wek agahiyên got em hîn dixwînin li ser serên hêja yên Qeyser û li ser gelek mînakên din yên belgeyên dîrokî yên got ateîst birîskar dikin parve dikin. Lê belê peymana nû têvî hebûna gelek delîlên got rastiya wê îsbat dikin tê lêpirsîn. Divê em van tiştan parve bikin, ji vê re parestîn tê gotin apolojîtîk argûmanên lêborînê ne û êrîkirîna rastî û mentîqî mizgînînê ne. Di dawiyê da gotinekî rehmetî Francis Schaeffer di pirtûka xwe ya bi navê dêra di dawiya 100 sala bîstan da heye, yanî di 100 sala borî da û di pirtûka da behsa parastina dawîn dike. Ya dawî çi ye? Bervaniyê da di razkirina mirovan da bi rastbûna xrîstiyantiyê. Got Mesîh bi rastî ew e got wî li ser xwe got û ev pêşveçûneke ji bo ravekirin û zelalkirina tiştên got di malbatê da qewîmî dema got Îsa got bi vê yekê her kes wê bizane got hûn şagirtên min in. Eger hûn ji hev hez bikin. Piştî vê yekê ew joriya jorîn derketin, Îsa ji bo şagirtan û ji bo me hemû wan dua kir û got ez ne tenê van lê ji wanên gogotinên wan bi min bawer dikin jî dixwazim. û welat kî ne? Ji ber hinkirina şagirtan got peymana nû yê em ewlene, Îsa duaya xwe temam kir û got bila hemû bibin yek. Çawa got tu bi min rayî ya bavo û ez jî te re me û ev yek di îşiatê da çêbû Xwedê di Mesîh da ye serokahînê me yê herî mezin got li ser xaçê mir û ji nav miriyan rabû. Da got ew jî di nav me da bibin yek, da got dinya bawer bike got te ez şandime ji ber vê yekê parastina dawîn û herî mezin çi ye? Tevê got mantîq û delîl girîng e ya herî girîng evîna got me girê dide û yekîtiya got ji vê evînê têk tê ye. û ev bi serê xwe macîzeke got alîkariya îsbatkirina rastî xrîstiyantiyê û peyva Xwedê dike. Ka em dîsa prensîpê bixwînin, gava got em meyla gumanê ne, divê em hemî delîlên got Xwedê dane me wekî delîlê bifikirin plana wî ya rizgariyê.